Chano pay de boko so enya boko sa. 2018 na mishia abrantie bi aye friend Evans Opoku. Mishia no no de Afisem 2 menim na mete ase. Nti nkomodidie ma na midi ko ni fie. Eni ye ko nyinsen bai. Oni mishia na. Charlotte na uko bi fie a prekope na nyinsen aba. Oni mishia na. Ware o. Kase ware me. Bacha ware me. Ore me. Bacha ore me. Owo bere me. Ena nyinsen bai. Bacha. To aso a. Nyinsen bai no midi tu nanim ojitum se wate. But na okọ school nti na ehwe no enye papa sa nso me fa ne sa. Tie wo ma na me de wo ye hospital bill ni nyina wa mbetwia. Eno nkoda nchen ni nyina mabusuafo se enye hwe akora na nya abanti onhwe kwan e befa so e be hwe akora no. Media 1 week obefie be hwe me obai wan fa sika bi amba wan fa hwe amba ena okoi mbeti ni nke bi ma e bi agi se phone so na me frɛ no me frɛ na osi nya abotre na me ye mi ko school me so mabusuafo na hwe me miniska nti ti mabusuafo hwe me a ma akora no enyini kakra onya be 1 year na wo frɛ me sɛ akora ni swanti no ka wo be pe bibi kakra ma me na nka me dia ye adwuma na nka me so me dia hwa akora na mgitum na obusa me sɛ ese dia na me ye na me sɛ dia akora ni susua ni me ntimi fa ni nko chinchini ewia so ntinka mobile money cry ho no me bi ni ho on peska kakra na nka me fa nya bi na wo si mobile money de enye ntimi nka bibi fufuro na me sɛ no so na sese mani gye ho ewo ma me ka osi ode bi na wototo papa so na me de me gya na chidi ti akra ni nya be 2 years me friend say me de akra ni go to school when fie me so school said they ni nyina me maame mo da me maame mo ne me papa ni me nua no madarom ana me de akra ni go to school me de akra ni go to school na on first ka bi amba de bia akra ni ko school aye me a ne me nuanom ne me maame madaroma na omo bo amia na akra na ni ka school mu ho last 2 years and am maame me bra mo frɛ se akra no onyini nti no e wo se wo hu ne papa nti bra na ye ntena se na ye nhyehyeye na akra ni books sika ne na edi discard no ne fa bra o jitu mu bai o bae no ne ye be kasa kama o ba kra wan fa hwe ambra sika kra wan fa bi ambra kra e na aso wo ko be sende se na no be sende sika ne dia menim e na ode koye me de me ja na chiri die kra me se me ye me nkaka kakra hwa akra no me ye me nkaka ahwa akra no se de be ya da chi obenya baby papa asi nti me wo ha na wankasa me kra me se me mfiri obi nti da ko mo na me si da bi ma me mfiri abrantie nya sa me frɛ na os me te unka acho na wo hye hefa na mse me wo ho na me skwa me yes wo number na free me phone so na me giu no obi honom na o si yo una na mo krasi akra no o mu beba be fa na kwa akọ na mse yo mate nte o ma na wo send this kakra de ma me se me fa ntoto akra no ho ne ma ne na didi na mse yo afedie edume bia wagya akra ne kra me frɛ wa wonfa me frɛ wa de mato blacklist me ma me frɛ wa de nato me bra mu nyina kyerɛ o te your voice pɛ no akate call no me frɛ mo no ano no yi okate na no de ya to blacklist sa last term akra ni ko school ko class 1 ene ye say first cabra obegye list akra ni books ni na ade nyina so obe odipska beba ne yakotwia na ya toto ama akra afedie eduru aye friend wo chese wo si wontwia onhwe akra no se mehwa obehwa akra ne pa de agi se me de akra no abre no nya sa pa de a onhwe ne san se me mabusuafo complain onu na busuafo en complain na mka chen se wabusuafo complain afeso ye wabusuani bia ni ho a oka se wo babe wo baby je 1 cd fa kra bra kra ne da de enti na wabusuafo fa ho eno amekọ kan wo si kuturukum ende won hwa akra ne bie obehwa akra ne da je se me de akra na bre no nya sa pa de akra siesie so ba on hwe ne da ene se me de ma asem aba se mo nka bi ma me na mo bo me na on hwa akra ne ma me Charlotte ushia be ma no we pa cho mi hia no wasafo na okwen me pa cho na mi kwa adwuma no pa na wonam asafo
market kakraka wo nam na wo hia no kwan ben so me hia no me na me fi ababu station never zonko police station ti me sane ase o kakra bi na me yes nka me wura tokuro bi nti tokuro nim na me tisi we twa me no se maame eye wo na me frɛ wo na me gina nti me gina na obegina me kyese me di wachi fiti zongo honom saa o de wa free zongo police station adi wachi be wura asafo tokuro ni mu na o ye den se saa di wachi tu ti ne de me tin wo tokuro mu wa to on na ebe kira me se wadi machi free zongo police station saa beduru hasi nti odi wachi no a otimi approach wa wo dane wani ma no de na first day no o ka kire o mpacho ka kire me se ope madamfo na me si yo mate na mbusa anse okwahe na oso onu okosko oke pole na me se o me so me ye adwuma wa asafo market ti me kọ na o se me fa me number man ti me de me number man upon lectures no e na ofre me se opese obehwe ba bia me wo e na me si yo mate nti me wo ha na otuto ma na odi behu ba bia me wo asafo market e na o hia wo market on me di sen ansa na wo san behwehwe wo me pa cho se no wo lectures ni nti na de bia so upon lectures a ofa asafo nti ofa asafo besraw da bia ono ne kwa lectures eja oba behwe ne dofo anim satam na o de pass mato anim me pa cho no nyamfa person too many person ne de odi too many mo fun so fa se me ni di nkomo be 3 days na sana odi pe asem be too many nti wote ase da na me pa chan nti modi nkomo 3 days 3 days na wo se wo pe wo se ai edi sen ansa na wo wura ne dem me pa cho Michiano June into December na adwuma ne ni break nti e be ma break e bia ji se December and so ya de ma 24th 25th na 26th nti to ya de ma me 24th 25th 26th na me send there 25th no ye wo fie no mekwa akohwehwe ba bia ono so te bronya ene ne wura dem ho sada na no hye so mpachan ti sada no di bronya mpachan kama mpachan eno ana di nyinsen ba ya na se wo san akoto aso one pen no mpacho dabi odi do say mpacho mienu day na mienu mpachan ti efri sa day no wankọ ne nchen biem mpacho dabi ti brebe na di nyinsen no koto nanim se ne bani nyinsen no kra no manhu se de na me hu si eye me den me nyare me nyahwe nti dabi mi kwa adwuma na sister bi ye se ama mi hu yie and am say dey o se wonyim na am say menyim no obebo me maame so amane na maame so wonu hu dadaada so o kai bia meka se oboa nti eye na me koto pregnancy test na me testing na hu se e wo honom and am de call hospital no kwa maame na maame that scan that time e de call and am de call me ko twitwa scan eye de keka ho George Asamoah se ene boys ni sua kwan a ye fa so se oba pe e wa Afisem so o say we are learning how to propose ni nyina Afisem so na be sua sa na no feel ni nyina agu ha na no condemn kan ma ante o say mema ne share ma dross na style ye share dross no ene say wo de animu be hwe kire ene so ye kire mo say de esi propose o we share first day as me pe wase me pe wadamfo de etoso mie no na wa besra no oba ya no to bibibiro mpacho dabi no me chewa de ti first eda kura san ma fela ba ko fela eda eno ne ye de hia so opera damfo no agena no agena eti adamfo na she namba no de frefre wona afi hey mo ya ne mo eti dakro pe na akoye na satan no anya mfie mpacho na mo 24 years 24 years oba bosumi bia uhu o menses eti menses na ama no ko school ye kire adolescent no ya nkire so o menses ama e kire sa wonyim satam na adwene nheda enye yisan na enye den ayi ne den na ase mi na adwene nya adwuma na ase den minim se sani adolescent ye kire no JHS o ye tam kra de JSS na ye kire adolescent JSS eti JSS 1 JSS 2 kra wo in your teens no ye kire so oba se wa mu won sabo some no a e kire sa wonyem nti esa wo hwehwem titama hu sa wonyem no anya bosome sen menya 5 months hey sister how can you tell me this story no kra na me Debbie tis 5 months nyina no abrante ne fe ne sen Evans Opoku sa 5 months ni nyina na ne Evans Opoku ekasa me pa cho na me ni di nkomo na oba shop so besra me eno na oba se ne girl no na oba akwa homa pa cho manji ni nsem skada
Okoda ho no munyin. Oda ma de eche ananse koyo beda. Me call fie. Uko disan ko fie. Wanyi ni nsem sikada. Adentia. Say no me hu ni say okọ school no. Me kwa na bia na me go sika chen nti na oso utimi maniska. Ebi wa ha na ase oba owonua ba bi kitu ebi o di ni picture ne betwem nti ebia me wo bibia no matona me de ama ne so mfa nkoma ni nua. O de ni picture kire o sesen. De na o ka fa ni nua no o de ni picture kire o. Ene wa che me ye na mbusa ne se na ni nua no me se na o se owonua mema mienu na o wa ketua omo ketua ba ko na o de omu nyina picture kire me but na ketua ne yo ba nti na se mani gino na se ma to akoma so nti wo ko bia chocolate na bibisa na matona me de ama ne se o won fa nkoma na nya ne bade me pa kire ndi mintimi nche wanko hu na busuafo da me hu na me ko me hu na busua mbisa na o se ne maame ni ho but me ko tu ni nuanom nketua mienu wo honom nti wo de ba ko pe na wanko ne fie bi o te hinfa pa cho no wotafo e na so na o te hin pa cho na me wo spe ina se pene tafo de uwura mu obokro estate ho no mo akofa airfly kwan mu kosi estate junction ho ya waduru tafo nti die nti na wonko fi ho pa cho na adwuma nti adwuma no na wompon ya pon but ye be pon no ebia 7 8 ena de na me ni ye adwuma no so na me ne kwa asori nti ebia ye pon wa wo ka o so ama ye nkwa asori amanti Monday to Sunday ni nyina na akwa asori Sundays na me nkwa asori Sundays ye nti Monday to Saturday nyina akwa anwumre sorry na ye tama ne ekwa we ne ekwa 10 pm my Lydia that time na akwa ne ya ne ekwa na nyu anajo 10 o anajo ani etako ye se ye ko watch night and if you also so as ye ko bo ho e na pacha na me maame mo so ye and the secret be pie we Afisem secret be pie eno ye ko na anajo ni nyina anajo na no pa 4 numbers na be so na wo bompa ye awie nti wo all night no wo koye ne mpa so wo so maame tifia nim se wo ko bompa ye yase pani no obi nye bi da akora akwada de yeah that time ye krase ye kotwa sini na me production krase ye kotwa sini etim ko di 3 days o sini twa ase enso me movie amada ye kotwa sini so sini ni bia amada ba ko pa bi na me twa mu aso de na me kai we me wie da bia me twa sini na wo de wo kwa adwuma o mpon adwuma wo ne be matimi anyinsen Charlotte 5 good months one kan kire be ma ne so ne nyem na all of a sudden na de akra kokko kire na de na obeka that time de na okai that time me ka kire na ojitu say ye ne ba ojitu e na okan den okache me se nka me ngoto aduro na msi debi aduro ne de aduro no kro kire madukro na msi debi nti achi ofem na msi aduro ne de emboa mintimi se de ni se na si ani na aduro mintimi nfa aduro nka enti wanya ntomu no bem ha waka kire ne sa wonyem so obeji nyinsen na tomu a on kan kire se koto aduro no da enti na hwehwe na so but obi wo ho a so obese kire ne se aduasa mienu aka no kra kire wo se ade we de mempe no obehu se ube feel bad to obepe nyansa kwan wa anu maduro no owo ye obeyi free hospital me friend o say o send this caba one send it na me time na so na me bramo me ma me call me bramo no omo musika na omudi mbeyi me free hospital ogugu so be pacho debi wonyem wono wa nada pacho debi 9 months ni nyina pacha nti wono hia mpena twen na mo kasa kakra bia ko ni fie ba ko pe otimienu we ye no ano no pacha efri wo ye otete mako me wo ye na me friend ka chance say o person ye me dey oso onu wo ko school nti no onye ready for say obe settle anase bibisa na ye ntimi anhia bi girls no mama mani na ho waniema bi ho wahia bema wode na kasa britie mu akwakwada ne nchen ba ko pa odi ye wo se menyem bosumi num ma hu sa menyem da 85 months na wo menstruate no na wa adwen ye se watwa bra na at the age of 24 na nim se waduru menopause ana pacho debi etidi enti na 5 months wo menstruate no na wo misa questions mi obi a
menka ba asem nchiro obi na me ni adamfo nti no Shati, that time na ne boy bi wo ho. ba cho na me ni obi ani ho Ushia no na watwempena da. na ma twempena da The enti me bisa questions we nyina no, abrante ne ebe frɛ no. Ye frɛ no no deny bibia na ebubɔ wo a, wo ye me name. Enim guase na eba nti se no kura bi wo baabi. Se bia that time na ne boy bi nso wo ho. E na hwehwe na so 6 years on sha kra na no me ye hu. ba cho na me ni obi ani ho no Na wo jump na twen edi sen ansa na ne ekoda. ba cho na ache Be sen. Wo jump na twen na edi be sen. 2 years ansa na me Oh, okay, na se wotena ase chei. Eno ne nye months intervals ni bia. Mate monfra brante ne nto so mame na ye ne nkasa producer ne di nkomo. De o ka no meka me enti enyinsen no. Wode ba beto wanim no se wonim se ehwehwe waso na wo mpa enke ho no na no mutu ho anamon. Ene kra de DNA ni ade aba. Eti wo hwa na sa akra no ekyenye bi wo ho wutiri mu ntene wo a wobetimi aba. Ni aye DNA na waje oba ahwe oba na se ono ne hwa akra 6 years na sika kakra de be ma akra nti o se mete me ba. How? When was the last time on ne kasai? me ne nkasa mpo On frɛ no wabusuafo on frɛ no wa block me busuafo na odu wabusuafo akwani fie 6 me fa se me fa nyinsen no ba nkɔ ne kwa so ono no ye se asɛm ono no bɛka kyerɛ ba busuafo ne se ye de nyinsen ne ba na busuafo bɛpo no ɔmo hwɛ no ma ne wie ni ada no wanya mfie sen time a wushi na wo 24 o hwa no ne wo sen so e bi obɛkyɛn me e bi 2 years na e bi a okay na say no a very young guy but you say 6 years abeka to over 30 years oye adwuma ben pa cho o ka kyerɛ me se oye adwuma wɔ asanko ne he gold mines da ben o kan sa kyerɛ o pa cho ka kyerɛ me ache be fa sa last year no o ka kyerɛ me na oye say ya yi na di but omo bompa ye se ye be fa no nti me mompa ye me mboa no mpa egum eno so kan me di so ne fasting ne ehun na me boa no na o sa frɛ me say eno ko send me message say ya fa no nti no afa di obɛhwa akora ne pa nti me nya abotre Charlotte Satan na bana nyamfie sen ba cho na nsen yan nti wawo akora 6 years onyem 9 months be man hwa akora no ofre o ka kyerɛ o say yeyi medi afre adwuma mu a o se me ye den prayers and fasting e de ama be ma no sanete shati pacho na me buan se akra ni nti na me yes enya akra na nka akra won hwe ne 6 months no wasa nya adaje ye fasting and prayers ubroskoto e blastema no ene esa fa na adwuma mu pachai nti ofre o se ya fa na adwuma mu sika se no send ma ne ba no on Sunday 1,000 crown by asemo abrante no mo friend mame bonidin na to ne nkra de opeso oye no ka kire ne mame Ivan Sopoku Charlotte na me kasa no me sira bra na be hwa akra no se akra ni school fees ni books ni nyina agu me so umfi me frɛ wa na wo didi matem ni nyina me de mani ato sa akra ni nti me didi watem bi me nka hwe enkyerɛw nti bra na be hwa akra no enti bra na be hwa oba ai bra na be hwa oba monfrɛ abrante ne ntoso mame munya na ye ne di nkomo anopai ti ma ye nhwɛ sɛ ye benya asɛm a wo ka no na yetia Pacho say it's still Oyerepa me kind of American. So feel with you. You tell me there. The whole bear if I say bear 2 weeks and I'll catch you say I can't lose money to now change member from my ideas. But you do me. You also pay me too, that room. Nah, me say you my fan. Me feel you gonna me wanna me buy. I'm so I quality share na me be fan. All of a sudden the woman be fan for any people. Me so know the reason why all of a sudden okay say me fan fan. Now all of a sudden Lawson FM. Let me say, the name is so let me just be the
guardian of the kid right now. But say, or me custody. That's what I asked from. I asked from her. You know, some person better than us. Sakura Usa, age or the won't maintain. 6 days over 7 years. That's the minimum. Also, you're crashing boy. I'm not burn a chessa. Baby, I will see our Mrana, a chess ultimate about 6 years. Or your barn, our bearman. Children, baby, I could see a dear children. The better and Tisano, I was also a nation and Cosso. A baby, I'm quiet. I know the better. Maybe I found out me who's the one to finish in terms of Adam and mention. That's the only thing I for me. Because on my bills go on, I'm in Tiasi. Why are they? Bills go on more than 6.3. The shop is a watch a wadi. So, in the best way, no offer that's the only thing I for me. What they have Mention the school because I will be able to over the home. That's the only thing. Because me, I'm here in care of the kid custody. That's what I need from here. okay, or the better and Wadaruma be any Befro, now also watch the wagon, which the wagon or Lawson TV, Lawson radio, so Afisem programs so in her. Into the Biania, better for any wedding, come on, yes. Eto Diana otin sembia I say oh my goodness I say bonipa bia sotro fansa chi sei na fa genchi na sum fafra ne hwene ne nani wo yankoto yeda ababa we woni ni nyinsan ye 9 months wan fi no wa wi akra na nya 6 good years 6 years no maame wo so wo ma ne bills bia wonte ase Mam bi pa cha obo kasa oboa. Bills are buy or beji akrani books. And no school in a Otuyai. When she 5 akrani books 5 million. And you can say school fees 280 cedis. And no that's about 780 Ghana cedis, you know. And no cry and only bills are all partners a woman outrageous bills be a went me into enti no what ba na akra enya 6 years time akra ne sha ase enom no fo kakran fie mienu atwa no fo de abedrum fie nsia no wonim eka maami ni nabusua abɔ akra ne ho na ye fro se brabe cancer permanent asumu a woto ka brofo fo kire ye se ena wo ma me bills bia menti ase ena I need custody. You need custody. So we need custody a eka bia ge ya bo e wa akra no ho from day 1 anyinsan ba ye ya wode wo na akra na nya 6 years no brabe tua sa aka ni nyina free honom eno ne de o wie nyina betena se aka na ya hwe ama custody na wo ka no so wa ware a akra ne benya madali love e wo nchen a ansa na ye akra ne de ama wo na wontimi ntena wo fie nkeka sa aborofo 2x4 ne nkire ye se and I need custody wa ka sa asem na kire oda mpa cha me ana me de ne ko social welfare and mo ma me letter to the letter ne ma me no na me hu kwan a me fa so a me de be kwa akoma no isa so ho manso misumi nya ka scan ko and I said that sending the message say he say akra no wa ma blame ntimi hwe ni nti ono an be fa ne ba nti ko ba ya na ka wanya kwan e de ama no ma ka che say we nti na me frel and yes that's enka o de 99 ideas and every no me pa chai nti yes no yes say obeba Sunday nti memfa akra memboba akra ntale na memfa ntu obeba be fa no na meti ase nti me wo ha Sunday no wan frɛ wan ka hwe na me am say sending message say ade wan ba e no say I wan ma nti ka memfa akra ni nhia no e na o ka hwe me memfa akra ni nhia no can you imagine akra no memfa ni nhia na busuafo na hwe ne ma ne bedru sa me nti memfa me pɛ emfa akra ne nkɔ embrɛ minim baby a wode ne ko minim baby a ode ni kodi obefa ni kodi akwama ode ne ko aye ana so kan obi asa wo ya mama kasa na ye temelele kakra be ma ne hwe obefa akra na kodi akwama no na wabusuafo nim oba be ko hu baby a wote ene na ye ya nkwa hu baby a wote wa nyinsan bosome nkra na nyinsan ne na nya ya awo nya ya na wanyinsa bosome nkron be ma ya mfiu akra na nyini kakra ase wa befa na kodi akwama abra wunim baby a wote wunim na busuafo na okoye na nkakra na ma biem anka be den de boy me se de bia me frɛ na o ma me ni akra ne kasenti akra ne tam so se obeko Charlotte e na ode ne bai tinko anfa na mai
Nka be den. Sisi nka me de bedamu. Come in few. O se je say come in few because e to da won niam bi wo ho no ma ensem bi clear wo handwriting na ye clear wo board no so. Ba ya na ye bu ye ni gu niam bi so. Yes, ye besi wo so anka ye hye wo ma. Be ma nyinsan wan few engugu so akura wa anya bi. Wo wie ye makokura wa antete akura nya mfie nsia. De ma shi kura ne so say ye yi na de free adwuma ntime ye fasting and prayers. Fasting and prayers. Sane papa mu a abrante ne baaye no se wo ba bete ne bo so wo be fa ne bayi one na busuafo enipa 1 or 2 bi aka ne ho ya ba be hia won so wawofo ne wabusua de me ye no momfa nche me nyinsa ne me gye na so man hwe e bia niam mu na na enye se de nyame aye adom metimi ahwe me ba etinke ye ba be sre na busua ma hwe de akra na maye ne akwa akohwe no eye kasa wakwatete baabi se fa ne niam hia me ye phrase I need custody. Malidia Maame, I need custody. Niam bi wo ho a bufu tan kasa na enye obi na ye bibi. We mu de wan so kesi o abra. Ene den a maame wo no wonnim kota. So ahunu sabi wo ya wadwuma ena abrante ye hia onso ono ne ye student. Adenti ena wo ye adwuma ne chese wo hunu mo so ko school eninti ebi okra na wa mani sika ehwo no no fa na dwen se ere menya de emre kopim se bro nya bra wunya free kakra na akohye no ho ogi tu ena nyinsen baaye. Now hospital bills wa nkasa so wantua ena na hye sakola ni din kura wanto atade o adiani o wanfa amaw afe nyame me fa ne se we de nyame na tuya ne ka se ye yi na different djuma mu no so o ka kire wa wo si wo akoda ni nti me san bompa ya ama no wo bompa ya is good but ade bi wo ho wo bi de ya wo no ama na anye wo ya onya wo fa ye erabe wo no na atena ho monyomojo na nabusuan so amoa no so ahunu bibi se no wokọ no akọ de ato nanim na wo kembokra fie be mu no wokọ maame be ma wonim ne fie wonim na busuafo wonim ne wofa wonim ne maame wonim hwe eno ane so ho na de ebufu ene ono ankasa wo kasa ye yivansi ni trimodin we cheap say wanim se wase abaya yi pe ama wanyinsen hospital bills wan kwankwan kotua wasa wo hwa akoda ne nempo ebi kra na anka enam so na bi abaye wanya bibi atode na do onyin se wa anidi wan hwa atade wanyare anko hospital na che so obemma ne bibi kakra na anka ebi kra afa so na wo de ahwe oba no yemfa akoda ne mrew wanya wonsa nka ne no na Paulina Andola was MFK is he single mo si adwaman ya mo de Paulina Andola nyo na so wani je ibre ya Waye interview ma kojaki woso wani je no ho se ho enso ba ya Paulina Andola vo kuro ya na kwaku ya bo a respond no Breezy Berry so a respond o say no please Breezy so wani wom kwaku ya bo a say adwaman asewo pacho monya ne ntamo ma me na me nko me next case no so abusuan pacho ope aposen e de aposen ama wanu ma ye hwama pacho twitwi osimprenu dakro Pepsodent eno ena medema wo say Pepsodent no do the 2 before you go to bed tonight. Do the 2. Bomodian so be kai na the Pepsodent atwitwi osin. Pepsodent eya aposin ehwere di kan e wo Ghana henti no. Obi ekoto paste a was me top Pepsodent eno any household name a obi enim to do the 2. Mienu no anopa anwumre twi osin na osin enye fita no wanum enye kama. Lawson Eba Center the Virgin Dr. Lawson edi nro bebre na aba na mame nkwa baba wa broken heart so enu achesa aba yi broken heart amana te afa so mame etesen mame adumo ena dia so hu ukunu osere means enu na mesere kakra sa enu na asere kakra te se de se bibia boko na enu akọ fie o sa da abonten etu ya tenga na ene ukunu aba wona tiwe we de face me a face you unie na me nie me ne ode ye don sa da ye didi a o te hyama no na mate ahye wa no ye koda wo bo me to na ma bo wo to ye dware a udware machi na me dware wachi ya wa bibiti no etu we unie na me nie face me a face you be ma na ba de opebia we nie ka kire no mame
Otie o. Oba e untimi nkasa. Odo. Duncan. Eti say. Aba pa me ho ye. Gan odo pa o. Unim so odo pa. Unim ne sa. Na oba wayi ni yam ene watena over 16 years. Wonye no ho ade. Wono wa wo ma 13 years. Wono wa wo ma. Asesa ni din because of you oba se wa papa bi. Na oka se onim so odo wa na kire sen. Me pa cho edikan no. Mi cheti fo na hwefo nyina. Na ni din no. Mimi hu ne din ode ma me no no. Nyem na mesesa ni din. Wono ka chem se wode ama sewa. Edin a wode ma me no. Na se woni ni din komo kra na sabin preduasa. O ka so esrem ni na ono practice we esrem ni na ne buofu. Adentia. O so on pese nipa be ka se we esrem ni. Mam se wa yampa. Oboa. Oboa. Emre bi me ko to empabo bi bre no. Be to man no ka yem se seven preduasa. Manimu a. Enta fo empabo be no akoto blame. Na papa me ma shada kokrom na me hu na mfe na matobro sa asem na woka na den muso mo kanse mo fio na de ye wompabo a ya sheda ya ma asantefo ye wompabo a ya sheda ya ma abonofo ye wode ya ma mfantefo enkranfo esremfo ye wosampabo na Ghana ha mam se wa Ghana ye wompabo a ya ma tribe bi on kan okra ba ko ba ade na ye mpabo aben ya Togo meji ni bia ene se ye no kre menka na ye kalaben na ye kalaben asema boy we be kan sampabo na ye kalaben ache na say as a black na ye black rubber mpaboa na ye rubber mpaboa e na aka che ne se enye mpaboa we ni je ho ana wo she na no beto bi amampo won to ma me Duncan me na 30 years me ne wo ma ne nyina tuma sini kro ntwa ma me seje fa chekere wo na won twa tuma sini ma no akoto mpaboa brase mpaboa we di na to ma ne maame o to be ne maame na no maame kra ka che se me yibi na zanya wo na ode bre o mpaboa bi ama Duncan me dem mpaboa ne ma fa so matale asho ma oboa ma wo kan kra oboa ni e maame ni enchen di hinfa na oboa ye ko ni krom do mpaase na o to mpaboa ne bre o maame kra na o se mpaboa ko na ni nye ho ana o maame ka se me yi ba ko oboa kan kra satam net atwema gogo aso he ya da bia na mo bu ni ho na net na be dem mpaboa ne ma no na me maame ni ho Lawson FM 96 na me maame we kuruma dansi do mpaase na me maame ni ho eti sa mpaboa no nko ane mpaboa 13 years wato ama no mutena yi e de ne de no wato ama no oba no se won to pin man no nti wan kasa wona we use kasa wato bibi apart from empaboa no e de bi no wato ama krom kwa blonya bem na kokrom akoto mpaboa ai atade ama wan kan okuro ni suma no na maame groto bi man she no jo yama na maame no ore no na maame sira na de kwa fo na so mini bi nyankopon mi dance wa bo na senchi den on to hye maame ma 13 years yes me twantwa nyame hata suri eni benti mi mu yate ene Duncan wonye romantic o hata su ne bebu mi ne boy we nta wonye romantic be ma on tade mo ba to hye maame da nyankopon kwa ni asi nyankopon so ne be me ne ko Saturn Central Market Central Market ai omo tama omo ye no animo na ana makra won to bi mo to bi ama se menche ma wo ena me ebia se wo kan wo se yankopon we di mi ni ntem asema ma sa na yankopon no crap we di me me kan kro ono ye se wo kan kro wo bua ma on to wo da wa ma ne ti atale kro atare na straight dress and say top and down na wona ti wo busa na white bua Thanksgiving na Christmas na modi kodi bronya mo kodi ansori na ne yakomata dis na se majai ti satare na ya sori atare na se wode be kwa nante ade afihia pa betim dia ko be dina ka ne ni de be pie me no na ka adwuma me yenti no pie ne ye wo ye de adwuma me taxi driver na se taxi driver wo betimi de oyire pie da koro pe wo yi to onom se wo de oyire kwotena baabi na agya de ne maye yi hyehyehye mrante ne nam ho yi wo kohwe bia na aye den ene o ma metai moti area ben se de atuhwim ho ana on so ti first na moti
you shall say free. Meka se na muti kurofuru nka me kire mo yi honom kwa bonsam gye mu ho mfimfin ho. Kwatena wa bode mu. Ne tibantema. Ane kwatena abrepo. Ena no so ne fiwle tu ye ne kwatena atwema gogo boaso. And if you wanna Wabua ne bana ntima wankana kuro bia no okunto kwa ho. Wabua wankana kuro ne bana ntima ntina Na oba ne nra questions a mam se wa meba. De na ye bisa o ne se obai wone wo baba. Wabua kana bana se mam se wa. Wankana kuro ne menya hwe ntina me timi ne bana ntina no. Na mam o man tena mo so se nka sa biri atwede bobi ko so nka ba ko be yi ba ko ani so wo. Duncan, enra de na me bisa wo no. Abaya allegation a wo ye no eye wild allegation eye asem a emu odru pa. Se wan kasa otadua mu mamienu ebefa wo mo ho. Incest se wa. Se mi twantro. Mam se wa. Incest kese pa o. Eye musu a ebo man se moja ba ko ede ne bema ebe hye ni nuase ene nada. Na eja utifie de na wo ye fa sa de no ho. The question is, I'm saying, me found me say, Omusa. Because that time, no, now crown fans no rat 12 years. So, until ye jaw more fee. And I mean, you me a feeble or crab ever son. There be wouldn't why since so toy and a one who are dear chin, a one who form. After Duncan, I come a punish one winning. Or why and a shame, I cannot correct, who didn't ban how book. So we didn't ban how if you are only dancing. One and Panama planning piano. Man and man and plan and dancing. One in a chimp and a one in a chimp and a Timino say, one in a chimp and a palma, one in a chimp and a pedda. One word you need out of what? One kind of one in your back on the man and a crab. We saw someone told a crowd, you're not for man who need that. Ma kan me ba ba pay no kwa me kwa be na fa so hu se woni ne twem wo ye de ne hu yi na obi to aduane ma obi ayem pena twen dem sa wo chi ne sa na adwe obi adeda no wo gina no gate no obo no punu ma e bia no pensu anom ezo anadwo na ye ina ada dem na wo pie no da be ma wo kan kuro ne ho ma bebrebe no mam say wa minim say ani bra babat enye allegation ye baseless ade a wunya hu ye no wo ba warefo na warrior say na utimi tena afidi kese yi so e ka sa asem kese we without evidence obetimi de wagina mrana no what you say onu so otie obetimi de wagina mrana no enra ye programming obi frey say onu na tifi opese o ka am say assessing obi ni kuna asem na aba ne ye ka de na so waka wo enra fa ho say ya no de no tum say ya no ne nurse ni but e bia wonim obi wo wa otifia otimi no obi e fa se wo hu e ya danfo but ne mpena twen waka gum se ne ba no ma ye ne se family se na fa go se enya mpena twen so what you say to bo ate na wa hwe ya wanu be yi ka na akwafa asem foforo abrɛw obi oni ni kunu tie sesi ani kunu be ka che o se wa make allegations se me yire ne kunu etwe mpena nyinsen no menyi a wo be ne den as mam se wa twe sasem ne san bi wa no kasa se de na wo kasa na ba cho me twe san o twe de san o twe de san bo asem na wo kan ye ne din na twe san
me so one na twem Seven me so one na twem pana no me twem. Ono wa twem pana. One Francis. Hey, mom say wa. Eno me catch you me so wan hwe ya. Wo be di broken heart achia no apasem kra ma ho. Kasa bebre yam fa nka asem. What? Ti an wanya abotre. Duncan, esa baba wa we ye ne den. Ma me nin kan asem bi. Akra na o kana asem de nti a tere bi o kana asem a me mo akra no. Meti akra no. Akra no yare at the age of 1.5 year. No maame o. I'm going to be a Jenny 2G 1 month and a cacra. Maintain. I remember. Obano aye bone ne ye ka kire wa wutimi ka akra nanim Metiano pa Ma obot me di matem on e wa manim emre bia akra ne timi di we ira tem wo wanim ah no no so bo me otimi di na tem wo wanim ontimi nya sa ma me ma no ya dance me ma so na ya dance ma wonim wo ye be ma ma won ka no kure o me ma no ya dance wo ba na wasan abotiri mu pɔ sɛ wo be ware a ye de sabi nyansa na ne ye ba ne ye yire tena ho sa so wonim za se oba akwala me ne nteno oba me ne ti obedi na tem ma ntwe kura ma no na mle bi yanam ohwim wona etene me nam yampumachi ina wura fie etimi ka kire oba sakura ne ebone a won kan kire me na me ntia no enti me free abontia me ba no me dum manachi no mo dem me tese waka chance wo se papa so ma wo free a me yo hu complain ma papa boa ma wa de abufu ma on kan close one say ya sa de we asasem we on so one say ya ma tro chato mo so no ma sakura ne nya bone a ma boa me nya shi ma on kan kure no de to ma me hu ma o boa bi free abonti me ya kura no complain kire me a wono waka me ma o boa on kan kure ba ntima metumi da ko so what na want me antena ba ntima so no ya kura no complain kire me a because of the amatinti no sa abanoma sam ne adene ya ne ha dwen say mo problem mam say wa mo problem e wo mo ntam nyina ye abanoma etu ye bema se ye ba beka ama matena ye ka na amaka obi mfoso obi so ontena ware ase obi mfoso obi so onya ya ware but me de e ba abanoma ene yire asem a wo ye bema ese wo kire wo mensem e wo fie ye de nyansa ena ehwe saa de no yo won se me do me ba boro so nti wo ka me ba asem a me no benya me do me yire boro so enti me ne me ba nso benya wo ha obesi eno o matena nti ye nyansa de me bisa ne se maame se wa se wo ye ne den ese me mpamu no me mpamu no ada na ho owura ma me nka no ma obo ne ba de o na so won timi enta no afirifie akwada bon ma de ne ba ne ye me ma on ka no kure wo se ne ba ne otimi buru mi ni asa ma oboa ma de ba na ye ma me kwa ko fa me ba na ma wo de ma me kwanya mbo che wa ko fa nkura na ba sia ma akwa de juma de ka kire me se mam se wa mayenti okunu why mayenti no ejime ga jam se dua no kura no se wo bo se wo no obey me ba me time aso wo ware no anase wo ni ni jai me do na se won wale bio da bi wo na me bisa wo me pe wo de se magasi wo pe no anasa wo mpe no se me kasi mi ja na ke me ka che ono adare se mi ja enti me na me pese mi hu se wo pe no anasa wo mpe no se ono se wo mpe me de mi ntimi force me ho ne me wie bi se ono ne de ba wo na me bi sa wo de first wo ne be ma abusua ne ti wo pe no anasa wo mpe no de ono pese wo ye no ho bia me ni wo na me bi sa wo be ma na ware oba so pese wo tena me ni problem be ma wo pe no anasa wo mpe no yes or no ela me tese so pese wo tena me ni problem sama obusa wo no mu aye na opia wo so wo pe no ana wo pe no oba so wo tena sa de me nka se me mpe no oba ba tena na wo mpe na Duncan wo pe no anasa wo mpe no asemu me nka se me pam no there be question simple answer wo pe no anasa wo mpe no na me pe no pa ba esi so wo mpe me de me so me mpe no mam se wa wo pe Duncan anasa wo mpe no ma ba cho me ne ba ntimi ne ntena ma busu afa kora se me mpe ba bi na mefa me ntimi ne ntena ma nti wanya den na ma woti waso won pe waso kwa be fa so beti ti ba kora ne se ma ka che so beti enti won pa den na Duncan wanya ma osesi e won pe na ma na ne ma no kwatena ka kire no won summe boni bi na ka kire no oti o ofa don me se summe ofre no ofa
also the romantic the one na bonsa ho say wo frɛ no ofa chia no need dey Duncan boba no de abakra na ni sa ma hu so do ba no so do nti no man say na kwase dey abakra we fie blame crowd fie no tia kwase wonya wan kan ko ni fie o brano anu obia ko asi Duncan fie o wanu obia nkasa na ba se me motriti ni fie wa ene ne brano sim e ka me fie e wo fie kwa be so le tia ma enam ne brano so nti e ka me wo fie e be so le tia me why na kwani si agya ni si agya ma fie fo nyina ni mudi atam enam ne brano so nti na fie fo nyina across 13 years ni si agya na me kwa me jingu to kwa ko ma mo be fie ru na be ya ikwa no mo kasa na makwa we so wan kan kwa na so no yankopɔ be di me ne ge boy we that tema sama Duncan ma wan kan kwa o so wa hu de ekosu toilet de se ma enti se mumienu mu ntimi ntena de se oye de ma baba we ene se ye mam se wa se wa ya mama me na se frefre me mama na se frefre me oni ni kunu ti radio ho etie dwumadie no asama o kan ye no edigya to fie ho uni ma me kan kire wo uni mu a me kan kire wo se asama wo kan ya me ma wo twesan ye no edigya atoma me na se ni kunu ntam se si aye kasa yi na de na beba mo ba penfo a wo ye ware ni na so no kunu ya adamfo kra kasa mo so awafo ni bu a mo pesa mo ni be ma nya adamfo twan sa on kwa me ne nya fa bo fie o ge bi kra ka edi na atam se won enti me ba oba oni ni kunu wo mam se wa mesa wo besa nya asem waka asem ama ho ba asem won ka wanu ntum ma menes me gina se no de ya oba no oh my goodness ada dia na ade twa na fono ho sa me kwa ma she da TV no so no what so oba no de ba wo de fie ni madam so me kan na se de wan sheda what to bo me na 2 gate na kwa gina banti me man kwa wo dem honom ana what to bo me na kwa man ka na se na shi mitirim ana wo dwane pia banti na 2 gate ma nyama me ka ma tutu bia bon nti gate na enti dia na to bo na etwa no sa na me so to ya na ga de ko bo na so wo se wo nya nti hwidem wadi na me da ho no ma kan kura obejo kwa mese me sole ya na baba wa kan kura ma mfoni a me ba mfoni e da TV so dia ya de a ehu se oba tan betimi aye ne ba sei mam se wa yes enti senka wo kasa wo to ade na atwa na ni achi a bepim sei no ye mbese ade akora na nim ebeto TV so because onya 18 enke ebetwa full picture no woni tiri so amama re ba bia picture no epira na free enti nke kobo na ni na ni tu ya nka mam se wa ba yeden yese me ba yese udome a doma yemmoa ye ka se udome a doma yemmoa nkire se enwa ne mponche ne emmoa na mabontin eye be ma ne ba wa wo a wode ne ba ware ase na wa utimi akora nim se man se wa ma watimi ya we kra atubo tubo na mama akora so police fund dey court ene da TV ne so me na me pa cha o ma no me pa cha na sa da na mo akra me pa police fo ne chew se mesre mene no enkwalafo nti omo de kokod ne de ni tuma ebe ha dwene nti mesra omo ansa na police ni ka asema makanti no ombe yi no eso no kwa sa friend black a kire ne black say me mesi ye fa no kokot ana no black flam say adna oba ne nti opese de na me so ade ye da TV so esi da ben don't can see da ben asa ade any 2 weeks wow any 2 weeks enti ne black flam police ni say se sa no minima kane nka do ba no kokot na be ma ne pa achew ne bla ne me dance ni ma wo du dia kwa we timi ye me ya ma me do me ma oyoden ma she dem oyoden timi ya no woni a wo firi kwa akra ma me nim se we akra ne oyoden ma wo ni o firi oja no kwa akra nti case me bla ya ma dance ye me timi fere o block me la no me fere akra di o bu me nyina to to baba man kan wo du bisa me ba nya botre mam se wa me ba akra no me ba akra no betena wo nche no nya mfie sen no 3 years na me ne ti akra wa betena wo nche 3 years edien entete na odema no edien treatment e na adema no a ebe ma akra na nyini anya 13 years woni ne dadan ba ko a obe develop sa hatred no e dey am to that extent me ma metimi nya no ho kompre ma nya me a dey be di me waya obanya o se me fam san kan no o kurom kra na metimi fra phones ka chense akra se ne se no wo ye otimi go wi o man for phones kro no nko a ne ma fra no phones ka chense se na akra na ye o se me ntwen no omra me fam
So na tete no 3 years abetena ho nche bi kura kasa kura won hye den ni anything ka di adoye tete akode ya nko nyim mama ye wo so uyiyam de odo mentem wo ete hwe obia suma kwala no he de ntokwa ya bai just 5 cedis aden mentem obia timi fra kwala no suma no eduwe kuteska otimi de ma no abonte tu for kwala no serve me ka wa woni TV me fie wura frɛ no ana o cha kwala no 5 cedis that time me program bo abusu FM eno picture na mu hu ya no timo studio ana afram na aka che me say efiewura na chakra no 5 cd na akwasi pese wa chese woni tifie no onidi ana me say na efiewura chakra no 5 cd esa nya bone ni mpanifo ekura no ebi cheska what you didn't ma defend akra na ma mo no nti eno ano no 85 maybe 25 cds ene dia wa rejaye eba ma won kan 5 cds efiewura ne wan kasa no hu bia ma oboa the whole day na akra na shim no onwale na oba we me fra phone ka tell sakra Duncan montwe me abonten but you be dia list me a taxi driver odi en list dia list e chere sen me a taxi driver ba ko but me ma ka se ka be bom ya yamme mienu what me ma antoa ka jam say antoa no kwa afi no wate se yekuro na wanfa nyama na nsoso a enyame etu ode obo dua de bi ode asu antoa nyama ode ni nyina fo wan na ode abomidua ode mama wa bi nsuo no ode mama wa bi nsuo no se nkume etwa last o ka jam so mo frafrafo de se ukoba dwaman na oba na san ni kunu be da ba ha se onu so be guma ni mas ma won kan kura na original no mami ntie duabo list no mam se wa mami ntie duabo list no to aso mami to aso mfi no to aso ukoba dwaman na ba na nu kunu sa be da be ma nu edu onim ko de mbe fa so wanu se me ya hye wonu me pia no kwada be ma na me ka che se me ye sremfo no ye nya dwamanfo woni be ma te kwa no 2 3 sana wo free de ti kwa fa be ma foforo aba den benya hu sunsanso na de na sa ade no nka oba na wo wakobo adwaman nka wo awungu na be ma no momu aha onye hwe ne se oba ne ni kunu te na ni kunu wo ye na hi a obehwe da akwafa na chi ne na be da ku be mai se wo ma o ka se odom ya me ga mi hu so akra me de ne ba ha no afa na akra nya 1.5 year akra ni nya 6 months otimi free fie be 1 week no ma fie ma bu sa no na ye won kan na so si woni fie me na we ha akra no o se no me kan bibi kire wo se woni ababa we yatena we mi fie no oni na tena 13 years wanye ne ho ade wo ya santini wo fi ba ju fra dance don pass good wo ya santini woni mamamre ne amane sabe oyesiremuni a omoso wa amamre ene amane obai wanye ne ho ade eti se abusuan kase ye je nkwasi abu sika wa wunim sika e ka nka abebo Ghana mranso so e define sa law no enti me de o se ontimi ne wontena na pe baabi ma ne ntena enkura ne nti ba sai wo ma no ene wo ba be ma na wo no omo da ne betena ne ama na ye adwuma enya adwuma because maami ti wo kra no ba ne bu omo tugum na woni ho no nti ese nkura no kwoteno mo maame nchen na ahwe wo ma nti mo ntwa me abonte we wi a ye beto aso membre na so the problem nyina na na so wo ma ba mfiri nti so no ni mom firi nti ba ko beko nti sa na ese eba nti ye wi a ye beto aso membre na so elder mpacho bremma me Maame Frimpomaa me dase oboa on kanokre oboa won kanokre eye baba yi kasapa eye amase wa on say emema no ano se emma no mo ne ye ne ma no tena enema be ma bia mpe ewo ma ho ene oba o kasa bebre na o ma ne kasa no nkofom be ma bia ni nye ho nti ma no munsua sa de wi se be ma be ka ba ko no waka mienu obeka mienu no waka be nwotwe no mo ne ade no oba sa no na setena eya na ware nso eden pa Maame Frimpomaa de America ewo sa asem we hu ne se ababa yi eye amasewa ekwan oni abrante yi eware ni mimi hu no se we serious ewiase wo obi die yi a na wo die yeye ena obeka na asem dedede wa ha na ye kura no ye hu se abrante eye donken onware ni ye ni ade ye keka bi fa ho but mfoni abrante de be kire ye se ne ba wo wate akwada yi ne natena mfie miensa utumi de ade bo akwada yi ma moja nwunu ni sei ana se maame o widini o ana ba ma bia nso ni ho asabe ne ba a wo ne ne tie untumi nti wani hwe no nanka wu pra na di ne dam sei na ni ba je wo kura wo ho
enti ntokwa ne fara ba nyina gyina akwala ne so maame nya na adwen so de akwala ne be hye ne yam sa ne ba na wahwe no ne sa no nti no ama be ma no so ani nye maame yi ho enye suban pa ema ne bi ntumi nyi won kru no mma eya no do na o ntumi nyi won kru no mma no emfa won nyi won mma nhwe won nanso nye ewiase usum body a yase sum kwadu efrisa wonnim nia nyame befa ne so aboa wa brabo daache obi kura na mabonte obi tumi hwa na ma onya nkaye ene sa okuruba minimo obi a wono hwe ne kuruba ma ne kuruba na asifia ono ne matim ade anko a sa suba we de anya na mom Maame Frimpomaa sare wa kan ye betena se na ya hwe efrisa ne yakeka kone de eye fie wura ntu a kramo betu enti wa se ba akokɔ na ba kon so tena ne tumi de asomdwe ba sure elder medase papa duina when I was say maame se wa se wan kan wan to mu a mewura studio ho be yi wasotro bi ano ode o se dirty slap duina when ya da say Isaac Dani